Turmattuğanlar bir kol çağı koyuyorlar ve toyumuzga hoş gelipsizler dep. Bir kol çağı koyuyor, kafalar eşekeler fay gelir. Çap 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 çap. Uyutkulu ulu el ulap kelgen saltı var. Ulularda urmattap uçuraşkan nargı var. Salamdaşı olalı samap kelgen çalpı var. Bugünkü toyumuzu başlayımız. Koydu çapkan şartı var deydi. Bir kol çağı koyuyoruz gana keymeymanlar. Men Kırgızmın namusumdu berbegen, men Kırgızmın taza жерді жердеген. Бүркүт сымал бийиктикте шаңшыган, men Kırgızмын, Kırgыз деген эл менен дейт. Мына ушундай 40 миң деген кылымдарды караткан. Уюткулуу учу кыйыр элибиздин ичинде жакшылык той экен. Кудайымдын кулагы сүйүнсүн, Кудайым кут кылсын. Мына ушундай жаркыраган ак өргөнүн алдында, ак тосторкондун чекесинде бүгүнкү асылзат карындашыбыздын тушоо кечүү тоюна кош келипсиздер. Дайыр жолу. Кол чаап коелу меймандар. Енесі соу қырғызын дейт, атасы тоу қырғызын дейт. Қарачы сөздің ұңғысын. Ала тоу бұйылып көчкен ел, арқайған тоуды өскен ел. Гирин қағарда жоған ел, гиндігі мұзда кескен ел, заңқайған нешен тоу менен салғылашып келген ел дейт. Мұна шындай ұчық үйір еліміздің ішінде жақшылық той екен. Барымызға жұғышты болсын. Құт болсын, бүгінгі маарекеңіздер құт болсын деп, емесе бүгінгі тойымыздың күні өкөрлерін, бүгінгі жақшылық той елерінің бардығымыздың башымызды біріктіріп жатқан той елерін мұнда чақырабыз сөз түрді. Ата асқалу зоо дейт, ене соғылуас бұлақ дейт. Анын ортосында уыл қыздары күйіп тұрған чырақ дейт. Мұна ушундай бүгінгі жақшылық тойды өзгөчө кубанычтуу сезимге, өзгөчө бұл жашоодо бактылуу инсандардын атын мында атап чакырып албасак болбос. Эмесе Кудай кошкон куда сүйөктөр. Жыргалбек чоң атабызды, жана Шаршынаалы тай атабызды сиздердин кол чабыңыздар менен чакырып алалы. Кол чаап коесуздарбы меймандар канакей? Мына ушул эки куданын чакасына картып, эртең менен жумушка жөнөтүп, өзгөчө бир тайыны деген статуска ээ болгон, үйүбүздүн куту болгон эки кудагайда мында чакырабыз эмесе. Айман апабыз менен тайыныбыз Чибекте чакырып алууга уруксат этиңиздер. Кол чабуулар менен. Келде тоюңуздар кут болсун. Биздин карындашыбыздын мындан аркы жолу даңгыр болсун, жашоосунда мүдүрүлбөсүн, чалынбасын деген жакшы каалоо тилектер бүгүн сиздерге айтылат. Албетте Данияр агам менен жеңем абдан бактылуу, себеп дегенде бакыттын түпкү тамыры мындай болот экен. Бакыт деген бул эмне? Бакыт деген бул түбүңдө төгөрөнүп турган ишиң болсо дейт. Ошол иштен кайтып келсең күтүп алар берметиң болсо дейт. Ошол чарчап келгениңди билгизбей, эки жаштын ортосунда перзент наристелери болсо, бизди тапкан ата-энелер аман болсо, ошол ата-энелерибиздин бир кесим эт жерге тиши болсо, эгерде тиши жок болуп кала турган болсо, мына ушул тишти салып бере турчу Данияр менен Беремет болсо, ыңк эткен оорум келе деген доом жок болсо, мындан ашкан бакыт жок деп ойлоймун. Мына ушул бакытты Данияр агам менен жеңеме каалагандар болсо, алакан ачкыча кол чаап коесуздар меймандар канакей. Эми барыбыз ушул жерге бүгүн ак бата, ак тилектерди айтууга чогулгандан кийин бу кыргыздын каада салты боюнча жайылган ак дасторконго алакан жайып бир бата кылып коелу. Сиздердин уруксатыңыздар менен кызыбызга кабыл тилейиңиздер ушунун ичинде болсун. Амин. Агарып аткан таң болсун, кызарып аткан күн болсун, дасторкон тулуу мал болсун дагы кызыл кырман тулуудан болсун. Бүгүнкү жакшылык тойдо алдыдагы айтыла турган каалоо тилектердин баардыгын Алла Таалам өзү насип кылсын. Бөөдө кырсыгынан, бөөдө кайгысынан, бөөдө карызынан сактасын. Бүгүнкү жакшылык той кут болсун. Амин. Батага чейин дасторконго кол салгандарды Кудайым өзү сактасын. Бир кол чабуулар менен Куда сүйөктөрдү төргө зат коелу. Канеге. Золотой микрофон, между прочим.
билесе чемпион, билемесе шпион. Drinking a German beer with a Cuban cigar in the middle of Paris. Асыңа, береке берсін жашыңа, арқардың етін ашаңыз, алты мүчөөл жашаңыз, жередін етін ашаңыз, жеті мүчөөл жашаңыз. Бүгінгі жақшылық тойдың меймандар екінші өлігі башталды. Bir қолша қойыстар бұ қанекей меймандар. Рахмат, өзгөчө биринчи бөлүктө аябай жакшы билип берген жалпы аял затына, эне затына чоң рахмат. Жалпы аял заты билип аткан экен. Кудай сакта эркектер каяка кетти деп эшикке чыксам, эшикте эркектер одноразовый стакан менен арак ичип атышыптыр. A Dominican boy, great head on her shoulder. She probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in March. She says that I'm her favorite cause she admires the art. Michelangelo with the flow, Picasso with the bar. She's well put together like a piece by Gershwin. Renaissance style, tonight is picture perfect. So smile and pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Girl, tell me how you feel. What's your fantasy, yo? I see it's on the beach down in Mexico. You can put your feet up, be my senorita. We ain't gotta rush, just take it slow. You'll be in the highlight, soaking up the sunlight. Anything you want, it's yours. I have you living life like you should. You say you never had it so good. You never had it so good. Suffering from first class cabin fever. 5-hour layovers from Norway to Egypt. I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby, I could use a Амин. Мақсатыңыздарға жетіп бақтылуу таалайлуу болуңуздар. Жигиттин сымбатына ээ болуңуздар. Каарлардын урматына ээ болуңуздар. Каарлардын жашын берсин, кичүүлөрдүн алын берсин. Манастай билектүү, канекейдей тилектүү. Алманбеттей удуу, ай жүрөктөй сул бололу. Бүгүнкү жакшылык тоюбузда жаманы болсо жашыргыла, жакшысы болсо айта баргыла. Жакшылык той баарыбызга жугуштуу болсун. Эшикте ай тийип турат, үйүбүзгө менен жетип алалы. Жолуңуздар шыдыр, жолдошуңуздар кыдыр болсун. Данияр менен Берметтин тою болбой калды. Начар болду. Столдун үстү минтип калды, салфеткасы жерге түшүп кетти деген меймандар болсо, бизди көрө албагандар болсо, ошолордун уйлары, койлору керек болсо кыздары дагы кысыр калсын. Амин. Görüşkөнгө чейин бар болуңуздар, сак саламатта калыңыздар. 9 айдан кийин чочосуз чормойгон уул нарсенин бешик тоюна жолугушканга чейин бар болуңуздар.